Fl-isfond mill-isbaħ tal-gżira fil-fla l-bajja ta' Wied Iż-Żurrieq ingħatat iċ-ċertifikazzjoni tal-White Flag. Dan ifisser li Malti hija l-ewwel gżira fid-dinja illi ngħatat dan l-unur u li permezz tiegħu ser jitnaddaf il-baħar ta' din iż-żona, partikolarment mill-plastik li jammonta l-85% tal-iskart illi nsibu fl-ambjent marittimu. Il-kap eżekuttiv tal-White Flag International Christian Suravic spjega x'se tkun tfisser il-White Flag għal gżiritna. They will be promoted globally as the world cleanest places in the world with a certificate of no plastic, no marine debris, which has a very special meaning because there are not many places like this in the world. Il-Ministru José Herrera qal li din l-inizjattiva ser tkun qed tikkumplementa dak li tħabbar waqt il-konferenza ma' Ocean illi Malta se tkun qed talloka wkoll 30% tal-ibħra tagħha bħala żoni protetti fil-baħar sabiex tkompli tiġi protetta l-ekoloġija tal-ibħra. Il-Kummissarju Ewropew Karmenu Vella qal li 86 sit tal-ibħra f'Malta għandhom ilma ta' kwalità eċċellenti u esprima sodisfazzjon li din l-inizjattiva ser tkompli tajn biex nimxu l-qudiem f'dan ir-rigward. L-idea illi tingħata din il-White Flag mhux li tingħata darba u daqshekk, imma jkun hemm commitment illi madwar 4-5 darbit fis-sena jiġi ċċekkjat, jiġu divers apposta jaraw jekk reġax hemm skart taħt l-ilma baħar, jekk ikun hemm l-iskart jitnaddfu u jkomplu jitnaddfu sakemm fl-aħħar naslu illi jkollna marine litter free beaches. Wied Iż-Żurrieq mhux se tkun l-unika bajja f'pajjiżna li ngħatat il-White Flag kif b'kollox se jkunu disa bajjiet li ngħataw dan iċ-ċertifikat bil-bajja li jmiss se tkun ta' Golden Bay. The Golden Bay because of it's a lot of turtles there. And one of the mission of the White Flag and Certified Safe Marine Area is actually to save aquatic life. And I think the next place will be Golden Bay and to keep it monitored clean and to do one cleanup that will maybe last 1 month to completely say it's completely waste-free, plastic-free.